In vandag se vinnig veranderende wêreld, die vermoë om vinnig aan te pas is van kardinale belang. Agiele projekkeuse bemagtig spanne om effektief op veranderinge te reageer en te verseker dat projekte relevant en impakvol bly. Agiele seleksie prioritiseer buigsaamheid en die vermoë om aan te pas by ontwikkelende vereistes. Die MOSO-metode moet, sou, kon, sal nie help om projekkenmerke of take te prioritiseer. Waardegedrewe benaderings fokus op projekte wat hoë kliëntwaarde lewer. Tydbokse beperk projekfases tot vaste periodes wat die fokus op tydige aflewering verhoog. Lean-projekkeuse beklemtoon die uitskakeling van vermorsing en die maksimalisering van doeltreffendheid. Deurlopende terugvoer van belanghebbendes is die sleutel tot die verfyning van projekdoelwitte en die beleining daarvan met kliëntebehoeftes. Ten slotte help agiele projekseleksiemetodes organisasies om responsief te bly teenoor verandering en verseker dat projekte aan ontwikkelende kliëntebehoeftes voldoen. Hierdie benadering verbeter aanpasbaarheid en prioritiseer kliëntgesentreerde uitkomste. Dankie dat u by ons aangesluit het.